Kaj ti delaš? Ti editiraš? Ja. Ha? Ja. Če bom jaz to delal. Jaz bom tudi zase editirala. Okay.
Touch
clip shutters. Bring fire to Illuminati's hotter. Deep rockers with the full clip shutters. Bring fire to Illuminati's hotter. Deep rockers blowing up the basements. I got a shaman gonna mix up my medicine. Broken compass that can tell me just where I've been. I got the magic ganja gonna make your head spin. The R in the shaka. Bring fire to a false flag plotter. Guided by the one, yes, the most high. Even higher than the all-seeing eye. The rockers, the R in the shaka. Bring fire to a false flag plotter. Guided by the one, yes, the most high. Even higher than the all-seeing eye. Mislim, da sem s tem zaključil. To? Malo več povej. Pa ne, mislim. Če je kdaj bila finširana, je zdaj karkoli grem še, čačkrat mi bo žal karkoli pa pokvarim, to se mi je že zgodilo. To... Boš pokazal del, ki ti je najbolj všeč? Ta del. To mi je najbolj všeč. Mislim, da bo za danes dovolj, bil je dolg ta dan.
zdaj bom šel malo po tuš, pa bom probal spati, ampak me je strah. Strah me je iti spat. Malo čutim tako strah, ker se bojim, da ne bom mogel zaspati spet. Čutim v očeh utrujenost. Končana. Lepo po vrsti jih šopam. Koliko je še. Ampak. Aha, to sem pa pozabil označiti. Danes to je bilo počitek. Kdaj pa je bil začetek? Zanimiv dan je bil, moram reči. V takem primeru. Res tako zanimiv. Zanimiva nedelja. Pa ja, saj sem skozi. To sem hrana je tudi kao bila. To je spet bilo. Počitek je tudi bil, se mi zdi. Tudi to je bilo. Treninga ni bilo, to sem rekel, da ne bom zdaj več. Hrana zdaj, hvala Urška. In edino to, Ja, sej je. to, Pač dokončal si. ne, to si ne morem priznati. Ja, sej daš lahko pod to, Ja, kar si saj. čez dan delal. Ne, saj. Fora je, da je tako dvoumno, lahko karkoli in Ja. to. Okej.